waaw alaaji commencé it na Bakary gidman jokan ganjal parce que tax na gidman jokan ganjal Bakary ndeb ina ref a far una ciñ in de ndefana in i mbogi yaro o mbiñol leng i ndet bo jamani i mbigi ndeɓandong na adna fopan nan na ndax ke na ɓalel refe ke mo'na i ndeɓandong na andona yite wen naneruna saxa mbugan nan ten tig we maduna yit a mba'anga no numtit sa bo i ɓaat no mbi de ɓaat no mbi an numtit mais waga te jeg i weta ndax koy a ɗoma ɗom parce que ke waana fok te jeg ka ɓostona a jega ka andona yite xani mbago mbad ten ki jom no mbaar in ndeɓandongu tolloor yona ga yona le yito xe ferit ndeɓandong na mbog club mbog équipe football bo kena wana i ndok jom nda kam jom ne yit reɗe ten soom parce que alimenter no leng te refa Bonko Ndour a jeg an ni Ernest Ndour a jeg a roga in min Abdou Ndiaye a jeg a Robert Senghor wen fop ma frelande a jeg a aussi oxa i layigna ye Gees a moƴelo an ngun jantaɓe a jega xani ena aussi Marcel wen fop ma frelande ɗu nda i ndetna koy bo mbadan roog nde na fiya ku refna te gen no mbaar a leyam ne te genin tena no xoyola i ngoyir ina fiyam me xeke moof na a madan a waga ley ten tig oxana madan a waga ley ten tig ya i ndodan ngi mbir ino nawle ngetu i leyine wona firan ka Mamar Djirol te jaɓin i ngar mbaaj ndamtin ndet njomna Djirol kay yone soten koy refe hasard ne leytoma ten i ndeɓandongu mais nak ga sikale sik anma a refa ref ka andona yite o ndigal a reɗ'u o ndigalonga andona yite gi njomum a gar bo a ref no ɓayes no ndigalongaga koy i ñaaƴu tektal kaga na i ñaaƴu mose xum gi fap ma geno xeeruma a jega exception koy parce que ku ga'ona kiin we maad fop mais yit ko ñako maad olaga volonté es a reɗ'u mi ley'ume maad katinum te xum gi fapa maafrel maad katinum parce que ke sik'uma faga jeg ka sik'uma njomum saate fane jeg ka te sikna njomum a jeg ka te fiyoda ya te rokna kam ngel kam maaga yit i njeg am maako xa andona ye o ten encadrer u in te refa Edmond Sarr o ɗikandero xa refa Fodé Ndour wiin naaga danaka den diriger egu in kino kiin a jegit no saax ola te fodna to in nan no xayit no ndigal saate fane laamo mbaar gi mbir saate fane reɗ'u o kiina lay gi mbir marqué reɗ'u martatik kon boog gi njoma fad anga yit Alaji Sène a jega na i mbiyeeg na i mbajeega aso maak we goor we fi rew we aso caate ke de mbajana in a ngebla in a cooɗa in tektal nda yit a laamtega in nuno we na ndeta xanu leyu parce que leg-leg tiga ret bo a tolloor ma andona ye xano laamtoxin a fika i wo fane na dimle an nda tiga na tolloora ma andona ye xano laamtoxin a fika xa fika ke fika nam xa ando teen lay wiin ka waag na dalanda yiif den i mbadega ma i mbiyega ka i laamtega ka i layega ka bo te xool ke i mbika bo te xac i gi njom koy a maya may ke refna teen we na ndama ten a maya may
nda kene yakandi to ndik rek a refa suma def comme tig question réponse a ref foga me voilà nday men bo ɓato gar no ken andoona yee ndeysaan layano i nga organisation fi andoona yee na ina kiino kiin me damoona fi mbir ne andoona yee ten ref en activité a war o fi'ik kaaga fop a foga no ke andoona yee o kiin o kiin cooɗoge cerof wasel fo ten we andoona yee maaka ndef na saate fe itam ke de ndamta nuun fop a laamtooga no avis nuun kam i ngam ne nu yoona fo den a layaame koy waajtaay ne Djilor nuun we andoona yee yoonooga fo ten i mbiranonga in kam ke andoona yee sukne nu mbaaja bo njot kam nu njotna a yifnongoma ye a jega ngel neke xaye a jega wa andoona yee wax dëgg yàlla piñ sankoñ a ndef to mbaaro mbadi tam mbir sankoñ o ɓisidin a laya njomna yoqna wutne satina ye andoona yee roog a fi'a bo de sag te ƴuk kam ngel naan ndax itam ke te waag'ina a lay a fi'an a caf a ɗak te jeg na te antuna xaye mba ret'anga ba ke andoona yee ke te waagna a roka taaga ye te sutna jafel nga caf a ɗak nan nu sentir o njom naaga waaw Alaaji maaga i mbadanga may tax jeg ka waaguma lay teen parce que mbaar i mbad'anga ngel sino bo i mbada ngel i yoon'anga a jeg ka jangeeguma no ten boya i mbada ngel na o ten fagume mum yegkiran koy ndaa mi xan janga tigaaga xana jeg ka ñaapano ten bo i mbada me i mbarna mbapot pour ndet ngel na i mbadanga yit bo mbax po bo pare bo mbad ngel na jeka kan ɗeeta no ten parce que hani an me i mbarna ndokit hani an me i mbarna lang ni aago lang xator bo i sutweeg na i anda me i mbarna moof me i mbarna lang me i mbarna cooɗ a ciiñ fa me i mbarna mbaam no me rawan ke ina cooɗ ka in hani andin a jega jeg ma i ɗeeteguna kaaga jeg anga yit i mbad anga xa pesa ye ndef na ngel ne observer e gama den ɗeeta kiino kiin parce que i may e cambal kam ngel il mo vega tek ɗeet observer ɗeet xa pesa xe ndef na meen o kiino kiin qualité fa nete sikna fa nete genoodna fo o ten fa ne état de forme fa nete sikna a jega ma i mbad'anga ma nak bo te bugo kale garegaam a jeg ka layma fo ten mbaat laamtaxa xin o ten fa nen acteur fa ne xan laamtaxa xin bo an me te tolloona fog ke fi ke ga'ma no ten kon kaaga na i layrega maaga na i bo leeg-leeg sax i ɓosto ma andoona yee i mbar e ɓosto mais expérience in na cika in kaaga a yiif in leeg-leeg it suto ma andoona yee te kaaga na cikana in i suto i njeg ke i ñaapikna kam njom naaga no jamono fe andoona yee no waagum a tolloora taaga a fi'ni jafi leŋ a fi'na caf a ɗak maaga in tolloorna maaga nama saxit oto kam nuun to no and xile keke a foga na forum to a fi'an échec jafi leŋ a fi'na échec a caf a ɗak waaw maaga na gi njom ne den fa Mame Ndour fa Ngeesind a ref ndax maaga den fa maam def xa pis a deɓ ngel ne a maaf pir maak ke fop ye de maaf na pir maak ke bo a nget final a xota maam a daawga cafale sot eer te ɓaat no xot a daawga cafale sot eer et bo nga xooyaam a layaame lay mbaare ti ci'aam e mbiyo ndang kam mbi et mo ngimar kaaga waral u wiin we envahir gi ngel ne comme et mo ngar o kiida ngel ne rek a lay a ƴugatanga ye xano mbaara maafa maam gi njom na tas i parce que yaaga yit analyse fane ten refu ye a jega lakas ka yok ina ka war ena fi buga cafale dawatange yit te refu xa andoona yee rek xana mbadal la joka njal doonima ngol bo i ɓaat numtoyit inchallah i ngar ma i anda mi andoona maaga i ndayu itam njom ne Djilor i nga'na te saxtina bo na te faktina i ɓaato numtoxid koy no ke andoona yee o ten ref yaakaar ne saate fe yaakaaruma naaga caate lakas a yakartu i mbug o limana in d'abord na jamono fe maafrel andam yoro lim fop mais dantang wa andoona yee waaga lima den foog a fa den génération to a leer a ine nu ngetanga nqel a qide yelax googa wax dëgg yàlla ndax itam waaga itam wiina ndeɗu caate den yaakaar a den de ndef ko andoona yee wax dëgg yàlla nu nget a nget rek o kiin o kiin a war o fi' ka te warna fi' saate uma yaakaarin o maafna itam ande roog faru fo ndaa o yin itam refe itam wiin andooga yee refe o ñak o waag i beskano ɗika ndef rek o jeg walla o ñak took ni waaga ndax waag a liman in dantang d'abord bo i ngara koy i mbug na lamit kam ngel sen kam génération ngas leya ndigil an limam teen
fituma génération ɓe nde ɗupir kamili aussi enami bo a sutuwe ganga itam en tata jomna aussi heƴa jombere ni halatte guma den nena ngalata e mbaaru hama walla nen haalete ka yama ba e ko hetti kam ni te refmir kamil roga jangin a terefa madi geeci jam ñaaƴo min ida amboy ma leer yante a jeegali la wasanen o dona mam jam man yalla mbamloko andano sogo gar dona du ndong yalla sadio go ay remang boya remang jufiya mi warano on lat sar fu a jego ha andona e sa trefa jamme kama a jegam jam suƴan jegam foten befna andona saye bef mbaɗaruy xani ngarta ki ko soxla xani ngarta jilen baw fogame anda wen and tanaka wen de ɗu ando presque génération ando may ten moƴƴamo moƴƴu saɗiknami te refo andona ye champion fi andona ye ne sate fi ne golle jottina ne yakar ne jegtina ya suto ha itam naga ciatide ne jegi to a kenaxden itam naga ngeno to te ref ka andona ye a mosa ndax itam i leya leye tige fiyena ba faaf a fela felo naga no tali a ndax kam ke ɓuta ɓut wena nan gilox ka itam andir un fo xana ane gora ref ndax kam ka marloj ne andona ye naga o mbaro mbade inox togude yakarin a fi jomla fi yakar na fop naga itam madi geej roga yirimina sutoxtogu jam ñaaƴo fop a mbino ten e yakar no ten kon madi yen anga mbara maf un wala boog mbara maf madi kino kina gima gime i sawgaro xaye nda refe o ñako waag kono a fiyangan i content na paax a ciñi andam waaga koy te ndef pir ka andona ye wax deg yalla ndong ndudu pir ke ndiide o xaaga fop anda na Sadio sum saax e ne jamano ndax no am na émission an im nanogu gonle foog ime sax xan xaju xaye to ga koy kete leyna no camane ndax ngin ngoor na no waag njom rek ale o mbaro mbade kono yakarame xaga itam a fiya ke no ten ref wa ref digante xet fi wiin we wala boog nu mbok kelke te jogo waagum o jogo waagof pance o langa kano kin tam yaqe ke no a jeg roga fiya koy kam ke andona ye ke leyna fa saate fop a préparer mbar xe sutwata te jegna Sénégal saax nu andona ye a invité e wala boog te waro fudik maaga i saax laga a yakamte a roga fe de mbadik ngelna a cunga itam a karele mbaru mbade fa tokala kambina i nga uyene jamono fa yaga a toki mbir soom a doy o mbuut latirom koy njomna nun roga fi anga bo o fadid wen andona ye xeta fa den i ɓatonga na cota lakas ndax jege ma andona ye nu njota maga xaye marqué i njomna andona ye wen lima den te jego xa andona ye nu njega i njom maga fo na te saxtina kam i njomna après i njom naga nu njotay ten njomi lakas bakari koy garun lamit ne de ndax ten itam a jega jeg ka te bugna amour fa te jeg nan lamit ke ndax itam a lay to no saate umo o ref mbir na saate fe te rimna saate fe kon kaga nage lamtel wina te felin lool i ngaranga me o wara leerlu ox tef ka andona ye a jega tago njiriñ lool xaye a cotof ndax maro a jega xana leel madi geej ne leytanona ndeysaan te ref njom na andona ye mbir na andona ye mbir sanko ña ref xaye du xana in maaga waaw seet dawa heñes dawa hamo tagi mbir kamilo lamda mo pesa tutan wagude fasnaro dona fapten wagum nda taw te mos hola mos aboto ten madi i a jeg a gacici wana nakin lab are du jambar 100% a pesa to wagude ha fiyego cafaka ten de lay ka doha andoha a cafaka mbir ka ndoha a cafaka madi ka ndohego o sikanga den ndohom ande ten ret mbir nda itam oxe anna kaga itam a jega ka te saqna ndeysaan kam kaga aussi ma koy la lay mon wage na ko ɓale nda langa te fof a ngalata nretega nga mbala garega nga mbala te waro gar ngor mi jatka nda ten isi woten jatka kama pesa lawom de kama pesa ne de modna nda tere umir kamil nda kom na indu kirka adna fopo yakam maga adna fagu tan ma di eta maaf na jagal semaine ñamin ulam tanga no hit agaranga ulam tanga ndro wona
léeg-léeg ko kina gara na dokas me wondo huma haro ya ko yoy honandel me honanande da sawle ma di ma fama ten lola ndangan sampu sawle na ma faham me ten lola bu jegam e semaine nyame o ke gara ngay nam me nyam ki sawle ma di ma faham nyam ki voilà